Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyag ita kat naggapo ken ni pagayam a Carlo iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy apakasarita ket napasamak 5 atawan en tinapalabas. Ano sa dino kaayan ayat ko ni Sheena. Iso ti first love ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Carlo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay asaan ka amangan? Dimpay matnaksayan day ta in order mo akanam. Mingmingan ka ngamin. Nagsurte ak lakit din na nagbalin akayan ayat mo. Mangan kakit din. Diyak maumakan ka, babe. Nakapimpintas ka. Nagruna, umisem ka. Ad-adda amain labakan ka. Mabain ako nga gisubo. Kasta kamat ngamin. Ay ayatan ka talaga, Sheena. Nasken apagtungtungan tan ti kasarta. Anya ti kayat maamotif ti kasarta. Agpakaiter talat tangatan. Mano ti bisitang imbitaran ta. Ado dagiti kakabagyan mi ijay Ilocos. Umay da amin dagi jay. Ado mo dagiti kabagyan mi ditoy. Diyak kayat ti asi-asi akasar, Sheena. Kayat ko nga aramiden nga espesyal da ito'y nga aldaw para kadatan. Uy, insan, busy kan samet. Insan. Was-wasinak man da ito'y lugan ko. Ituloy ta ka ditilakad ta mapan makibasketball? Ipospunta pa'y lang, insan. At da-date may kanisina. Apo, puro sinalatan ti anti oras kan panawan mo. Nabayagan na saan ta rimrimwar Dandani kami nagkasar, insan. Mano atawanan ti relasyon nyo? 2 atawan? Nagkasar kayo nga ro din. Tanay, isunsalangan ti linawon day ta panunot mo. Agtal na ka man, insan. Kaslasaan mo mata napadasan ti na in love. Sheena, ata ni Carla rumwar ka ditan. Nagsapa mo tan. Sa anak pa anak ka make-up? Bastra ka mun tapangururayan na kan ka. Babe, umunag ka pa'y. Agsarsarita kayo pa'y lang kan ni tatang ha? Jack pa'y naka-make-up. Napintas ka lata. Oray saan ka naka-make-up? Agtal na ka man. Jack naruham arumwar nga one make-up na. O sige, panawan kayo pa'y. Agtugaw ka pa'y lang dito barok. Pangururayam ka ni Sheena. Agyamanak. Kumusta kan, tata? Tatang latan tiyawag mo kanyak. Tanadakamat ni Sheena nga kasar kayo gaya man iti mabait. Tata. Tatang. Plan-plan min ti kasar mi. Nasayaat mat no kasta. Tanay. Kayat mi pa'y amakita dagiti apu ko may kada kayaw. Amumait, bakit kan lakay kamen kininanang yaw. Pakaragsakan mi amakita dagiti apu may. Tatang. Kat dawatak ti bindisyon nyo para iti kasar mi kan ni Sheena. Apay aditi pagkababangan iti gaon tinangipanam kanyak. Kayat kong agpili ka iti kayat mo nga style ken kolor ti gaon mo. Taiso ti paramid ta. Sika talaga. Ti kayat ko baro di usar magaon. Diyak kayat ti agrenta. Kabaalak mo't agastusan ti gaon mo. Sige. Agpili ak iti kayat ko nga style ti gaon. Biliba ka talaga kan ka. Malaksid nga da regular at trabahom, nagadupay ti sideline mo. Adda nga minyuro nung insan. Manon ti karga ti bank account mo? Damat basit. Nagswerte lagi din. Ayan ni Sheena kan ka. Awan pa'y bisyom. Inikat kong dagita, insan. Nagbalbaliw ka ngamin, anamimpinsan, insan. Kasta ti dandanin agbalin nga asawa, kan ama iti pagtangan. Uy, nakadanong tan.
Mabana ko dito'y patog ti balay mi. Sige, insan. Mapanak pa ijay may sa sideline ko. Diyak pa'y agawid. Tanasapa pa'y mat. Carlo, nasayaan ta si Mang Patkan. Awan. Umayak ag sideline. Itay nakapay nga urayan ni sir. Adda ka di dita opisina na? Wan, ada. Carlo, Aha. awan nga min kadwak ang mga daw inton madamdama. Mabalin ka di nga awisan ka. Ladingitak Adda nga min date mi iti girlfriend ko. Kasta ka di. O sige, inton maminsan nga rudan. No kaanon to nga adda oras kan panawan mo. Oh, Carlo. Umudag ka abaraw. Agyaman na tatang. Anya ay tinagsaritaan nyo kinisina. Awan mo tata. Kaya't ko lang sorpresaan. Adda ka di? Nasapa damat arimwar kininanang na. Mapandan sa alain jay pensyon mi. Ay, adda pa igam mo asabong. Ay, una, tata. Sige. Ibatik nga rin dahito sabong kan chocolate para kan kuana. Ay, no saan mo na mauray? Ibagakton nga imay ka. Ay, sige, tata. Mapanak pa ngamin iti sideline ko. Sige mapanakon. Carlo, inyalaan ka iti kape mo? Ay, Jack masangot ti agkape. Kan sa anak ng agkap-kape. No di mo kayat, so katak iti siya Kayat mo ka diti green tea? Busy Jenny. Please. Jack kayat ti maistorbo. Ta sideline ko lang daytoy. Nas kan alipasak iti oras daytoy at trabahok. Maawatak, Carlo. Sige, ibagam to lang no mabisin ka. Adaak lang dito office. Sige. Saan ka ngagpagpabisin, ha? Diyak kaya't ngagsakit ka. Mabisin ka din, babe. Nagbayag mo nga serve dati order ta. Wan nga ron. Ada ka di problema, babe. Kaslawan mo't gaganay gayam. Mabisina ko. Kan, apa nagpusyo ka? Kimutong kan samat. Manula ang aldaw asan ta nagkita. Kurang lang titurog ko. Saan ka ngamin nga agpuy-puyat, Kita man day ta. Adda ibag mon. Wan nga rod. Kayat ko tiyag pakutong. Tapno uston to. Into nagkasarta. Narigat nga gisuot itigaw no nalukmag. Saan mo kumapakadanagan day ta? Ay ayatan kalatta. Uray lumukmug ka, Sheena. Laglagi pang kumaday ta. Ay mong gayam. Mapantan to orderan jay wedding ring ta. Kaano ka mabalin? Ha? Wedding ring ko na? Una, tapno maipadas ta pa yan. Agpili ka matan jay kayat mo nga style. Carlo, nabanugak. Kayat kon ti agawid. Okay, maawatan ka. Mangantalain, kalpasan na. Agawid ta na dagos. Hello, insan. Kalati awag mo At ang amin nakitak akayat ko nga ibagakin ka, insan. Anya day ta, insan? Nakitam ka din ti Facebook account ni Sheena? Tapay. Mas dawak lang. Naikabilin jay nga in relationship. Ngam sabali matinagan ti lalaki. Anya? Dinak man rabakan iti kasta insan. Saan anasaya at nga angaw day ta? Kitaan ngamin ti account na Uray sakit naklaatak. Sige insan. Kita ang karun ti account na. Napukon ti konsentrasyon ko iti trabaho. Daskan nga awagak ni Sheena. Pananglo ko dahito ng araramidan na kanyak. Naskan nga agsarita kami. Hello? Sheena. Anya ti kayat asawan dyan nakita kay ti Facebook mo. Asino day jay alalaki ako nam akarelasyon mo. Normal pa'y ka di ti panunot mo.
Carlo, Sumungbat ka. Nagado ti plano ta. Ita, kasta ti aramidam. Sheena! Hello! Carlo, kayat kong ti makiwin na suwas. Anya? Itapay akasta ti ibagam? Anya a klase ka ang babae? Sorry. Day talaang ti maibagam. Sinaktan ti riknak, Sheena. Kat gapo iti dayta. Saan kanto ang mapakawan? Agkita ta. Kat nasken nga agsarita ta. Oo. Inayad lang, insan. Agasam nga dayta. In-street mo matan nga ininom dayta arak. Bay anak lang, agbartag insan. Nasakit tinakam ko iti dadya babae. Agkita kayo mata ko nam. Awan ti amo kabasol ko. Ngamuapay agas jeti desisyon na. Awanan maramidam. No napukawan tirik nanakin ka, insan. Kasjay laang kabiit. Naraing iti may sa abigat. Asaan na kun nga ayatan? Saan mo mata mapilit? No talaga asan na ka nakayat? Aginom tagid di insan. Ita ka man lang anagino minsan. Kalpasan ti mano atawan. Apa nang ilaksid mo iti arak. Jenny, Oh, Carlo, busy ka di? ado ti ipapaaramid ni sir. Ngam api ka di? Awisan ka kumaamangan tay Jerwar. Aywan Itan? Nabayagan nga urayit ay ka nito. Jay doha tamangan. Nabayagan nga awisan na. Uwan nga rod. Pasensya ka na. Oh, apay ang nagliday na kita matang. Uy, damag ko, kasar ka nun. Congrats ha. Ay na, nagswerte ti girlfriend mo kan ka. Saanan ang matuloy ti kasarmi? Taapay man. Nakabiro kan iti sa bali di girlfriend ko. Katidags na. Impose na pa iti Facebook. Ay, unay matdaytan. Ang saan na bali? Adak mat ito'y. Saan ka nga iba't bali? Saan kanto nga isukat iti sa bali? Agyamanak, Jenny. Oo, mga takitin. Cheer up. Sorry, naladawak. Agtugaw ka. Among ka di, anasurok may sa oras ko ang nagururay kan ka dito restaurant. Pinagururay nak itinabayag ka. Sorry, kunakmat. Ita, ibagam kanyak ng anya ti basol ko. Apay adinak pa'y kinasarita nga imuna. Sakbay nga impos mo iti Facebook, nga addan baro aka relasyon mo. Dinak man dramaan. Amom ka di, no kasano kasakit dayto yung inaramid mo kanyak. Ha? Ita, ibagam no anya ti basol ko. Basta napukaw lang ang tiriknakan ka. Anya? Kasjay langan? Dayto yung ti maudi pa nagkita. Pumanaw kan dito isang wanak. Tama nga noon niya pa yung timaaramid ko kan ka. Ala, pumanaw kan! Gawin ta ninsan. Apay asimardang ka dito isang wanan ti balay da Sheena. Kaya't ko abarsa kan dayta balay da. Awanan bain na babae. Si kakit inat. Kita man. Imunagan dagiti dadakkel na di tabalay da. Nagbuteng daken ka. Jak mapakawan dayta babae. Lino ko na ka. Bayamon. Awanan dito yung lugar tayo ni Sheena. Inlemengan ti kabarbaro aka relasyon na. Awan bibiyang ko kan kuana. Ala, gawin tan, tamaturog ka. Kanayon ka na mabarta. Sana rumbang asayangam ti panawan mo, iti kasta klase ti babae.
Nagsakit ti ulok. Diyak ko masumrak ita. Kat, apay pa lang asimrak ka. Kababain mo takan ni sir. Ala agawid kan. Ibagak ngagsakit ka. Ha? Ang over lang na ito'y. So nga Rod, naging inom ka manan idinawagan kay di kalman. Nabartek ka. Nasakit nga min tinakam ko itinaramid na diya babae. Imbagak matenkan ka, ano ka sa pulam ti kasarsarita, ada aklaan ditoy, Carlo. Minsan, kaya't mo ka diya magasta di tabalay da sina. Tapay pa lang. Natay gaya man ni nanang na. Sa anak nga interesado amapan. Minsan, aging ka dita kat nasakit pa lang tinakam mo kini sina. Mapan ka, no kayat mo ti makipagladingit. Ang nusyak, diyak kayat ti mapan. Samat ang mga awitan ni baby. Agsangit mat no sikat ti mga awit. Mabisin laeng isong agsangit. Ala, itad mo nga rod kanya kung tapasuswa. Ay na, nagpudaw ti anak ta, Jenny. Kaslakan ka. Uwan, ngam karupro pa mat. Kasla Xerox copy. Kitaom ti agong nao. Nagtangos akaskan ka. Naimbag nga aldaw mo, Carlo. Siyak ti manang ni Sheena. Nalako min day tabalay kan daga, kan awan mo tan dagiti naganak mi. Itad ko lang kan kadaytoy. Surat? Nabayagan nga inururay ko nga itad daytoy kan ka. Basaam. O sige, agpakada akon. Surat ni Sheena. Basa ka. Amok. Ngadan pamilyam, kan naragsak kaitan. Dahil tati kanayon nga'y karkararag ko edi napigsaak pa'y. Mas pinilik ti umadayo. Edi na amwak asaanan ang maimbagan ti sakit ko. Sheena. Pakawanan na ko ma. Noon nasaktak tirik nam. Inaramid ko laang dayjay. Tapno na lang anak amalipatan. Uray awan akon. Kidawak nga ayatan ti pamilya. Ita. Amo kunwapay. Naamiris kong ti amin. Sheena. Sapay ko mga rod. Tati pa ng panaw mo kanyak. Kat saan mo pagbabawian? Kat awan ko pati sakit tinagam ka. Sheena. Naliday man ti kapadasak, ngem ditoy ko ana amiris, at ipudno a panagayat, nakasagana nga agsakripisyo. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Carlo. Carlo, pagayam ko, pudno launay, at tinapudno a panagayat, kat sidadaan nga agsakripisyo. Akatala, addaan kan iti pamilya ita. Kat dita ti pangipaayam, iti atensyon ken panagayat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Carlo, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti mat direksyon,
Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.